Le takhamuti talendzawo yasekuthimleni tikhala ngekuthi ke kukhona labatibeka ukuthi ke baphathe leya ndzawo bathi ke babuya khona emphakathini wasemseni Royal Crawl kuthiwa ke umphakathi wasekuthimleni lo semthethweni ngiyo ke imfangbekile Royal Crawl lolomnye ke umphakathi bathi ke wakhiwe ke ngilomnye make lebeka ngumfati ke wesikhulu lesashona waseke sewuthola ke lenye ke inverter nayo ke lebathi seyitenta sona ke isikhulu lesive sikhala ke ngalomphakathi lomusha lesewakhiwe njengoba ke kuthiwa bafuna kutendela bathi ke bafuna nekutaka kwenda yona ke ibhizinisi lefaka ke ekhathi filling station titolo kanye ke nalokunye lesingakwathi bethina sibala ukuthi lendzawo siyathi iyakangosi kodwa nyalo kuthiwa utawakhiwa i-filling station utawukhona la sengibasela ngiyababuda lamalanga endawo ukuthi le nto niyathi banithinzile yilabantu kutholakala ukuthi sebasethusa-ke lokuthi hawu kanti bobantu labanika abantu lesive sithi sona kusade ke chief kuleya ndzawo mane ke sebacakwa ke ukuthi sekunebantu lesebadenta bona ke bo chief etindzabeni yemaswati channel kubeka nohlahlathwala nanonto bekothabetse eluve.